Tsamao ya madi kgotsa blood pressure jaaka go tlwaelesegile go bidiwa ke bokete jwa tsamao ya madi jo bo diragalang fa pelo e bereka. Le fa go ntse jalo, tsamao ya madi kgotsa blood pressure e kgona go nna kwa godimo thata, mme se feletse se bakile bolwetse jwa madi a matona kgotsa high blood pressure ka puo ya Sekgowa. Bolwetse jwa high blood pressure ke bongwe jwa malwetse a a sa tshalaneng, ebile re itemogela go golela pele ga jone mo lefatsheng la rona. E le nngwe tsela ya go atolosa dithuto ka bolwetse jwa madi a matona, mo kgweding e e fetileng ya Motsheganong e tlhola 17 go ne ga tshwara segopotso sa letsatsi la mafatshefatshe la bolwetse jwa madi a matona, World Hypertension Day. Ka re simolole thulaganyo ka go utlwa ka letsatsi le gone gore monongwa ga letsatsi le ne le tshwere ka setlhogo se se reng. Segopotso sa mafatshefatshe la madi a matona le ketekiwa ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Motsheganong e tlhola 17. Mme mono wa ngwaga o go tswa go ba WHO o ne o re go laola bolwetse jwa madi a matona le go tsaya tshwetso ya go itlhatlhoba. So ka se rang gore Motswana mongwe le mongwe o tshwanetse gore a itlame ka go tsaya kgato kgotsa go tsaya karolo ka go laola bolwetse jo jwa madi a matona ka go bane ke mmaba yo o bolang a didimetse. Maikaelelo la letsatsi le ke gore Motswana mongwe le mongwe a tse kgato ya go itlhatlhoba, le mamasika le ditsala le ba ileng gore ba lebagane le tsa botsogo e le babereki le makgotla ka go harologana mo lehatsheng la Botswana ke gore mongwe le mongwe a tseye tshwetso. Re tswelela le thulaganyo ka go utlwa ka botlalo ka bolwetse jwa high blood pressure. Bolwetse jwa madi a matona re raya mo e leng gore pelo ya be ita ka selekanyo se se rileng, madi a tsamaya mo ditshikeng tsa mmele. Jaanong ha go tleng ha mading a matona ra be ra gore pelo go gongwe ya ita ka bokete e be ba gape ya go iketla. So mo blood pressure-eng kgotsa mo hama mading a matona re na le palo tse pedi. Palo ya ntlha ke e go godimo e reng ka Sekgowa ra reng ke systolic, e reng ka Sekgowa re tle be re heart contraction, and then the resting part of it is the diastolic. Mme selekanyo sa gore re be re re blood pressure ra rona e siame go godimo tshwanetse gore e tsamaye ha gare ga 100 le 140, go tlase e be e tsamaya go 60 go ya go 90. Go heta ho raro o na le madi a matona. Bolwetse jwa high blood kgotsa madi a matona go tlhalositse fa motsamao wa madi mo ditshikeng o le go godimo o feta selekanyo, mme gone ke a fe mabaka a ka rotloetsang kgotsa a baya motho mo bodiphatseng jwa go ka tsenwa ke bolwetse jwa madi a matona. Ga gona se se maleba se re ka reng se baka bolwetse jwa madi a matona, mme go na le kgonagalo ya dilo tse dingwe tse e leng gore di ka dira gore o nne le bolwetse jo. E ka nna segotso, ra re bo tsamaya ka losika, mme gantsi batho ba ba nang le segotso mo losikeng la bone gantsi batho ba nna le bolwetse jo pele ga ba nna dingwaga tse 50. A be go nna le ka ga o tshelang ka teng, just this lifestyle, go ga motsokwe, go ja dijo tse di sa itekanelang, go nna le go tshela le malwetse a mangwe jaaka bolwetse jwa swikiri, bolwetse jwa diphilo. Ka re bua gape le ka mahura mo mmeleng, ga re mahura a ratsang a re apeleng ka one, re raya madi a ipopang mo mmeleng e ka tswa e le a segotso kgotsa a tswa mo dijong tse re di jang. E be re nna le kgang ya mekento kgotsa melemo e re e dirisang segolobogolo jang ya ditlhabi, ke dingwe tsa dipilisi tse e leng gore ga re di tsaya lobaka lo lo leele di ka re bakela gore nne le bolwetse jwa madi a matona. Re be re nna le mokento yaka wa testosterone o e leng motsosa wa borre, le one ha o tsaya lobaka lo lo leele o ka nna le kgonagalo ya gore o nne le bolwetse jwa madi a matona. E be re nna le dithibela boimana, mekento le dipilisi tsa teng. E be re nna le ha mme a itsholegetseng teng ka nako ya boimana, mme ga se bomme botlhe ba batla amegang. Ka nako e mme a itsholegetseng go na le gore o bo nna le madi a matona ka nako eo hela ha o simolla boimana. E be re mola go gape o bo nna le bolwetse jwa madi a matona, mme re go ntse go tsweletse
e re morago ga pelegi o itlhelele gore bolwetse jo ga bo a tsamaya ka nako ya pelegi a bo go nlela gore e nnela senela ruri mo go wena e be re mo go ba bangwe e be re bo sena bonna jalo e re after 6 weeks ha o ya tlhatlhobong ya 6 weeks bolwetse jo ya bo ile bo sa itshupe mme re molatlhonyana a bo bolatela ka jalo go tlhokagala gore re o le mo boimaneng kgotsa o itsholofetse o nne o ya tlhatlhobong kgwedi le kgwedi e re morago ga pelegi gape o tswelele o ntse o ya tlhatlhobong ya bolwetse jonejo re boa re akaretsa gape le gone go tlhoka go ja dijo tse di itekanetseng ga re re dijo tse di sa itekanelang ra be re akaretsa dijo tse di nang le mahura a mantsi tse di nang le letswai le lentsi kana tse di nang le sukiri ntsi ra akaretsa le tsone di-processed food tse e leng gore re a itse gore bontsi ba batho ba di rata dijo tse re ra dipoloni dirashene le tse dingwe motho o ka lemoga ka dikai dife fa a setse a amilwe ke bolwetse jwa high blood pressure bolwetse jo go le gantsi ga bo supe dikai mme go na le gore bo ka supa dikai ga bo setse bo le mo motong dikai tse di akaretsa go nna le tlhogo e opang maphakela go tswa mokola go nna le pono e fatlhegileng go nna le medumonyana mo ditsebeng kana go tsietsega mme re rotloetsa gore motho ha itemogela nngwe ya dikai tsonetse a ba etela kokelano e gaufi go dira ditlhatlhobo tse di tseneletseng bolwetse jwa madi a matona nako e ntsi ga bona dikai ka jalo go tsaya sebaka gore motho a lemoge fa a na le jone mo lefatsheng la rona re itemogela seemo se se ntseng jang sa bolwetse jwa madi a matona high blood e tshwenya lehatshe ka bophara mme ha o lebelela dipalopalo mo lehatsheng le la rona le go na le dipatlisiso tse re di dirang go lebelela gore mme malwetse a tsamaya kae mo lehatsheng la rona re dirile patlisiso engwe e bidiwa gote step survey re lebelela hela one kapo di-risk factors tsa malwetse a sa tshelanong e rile ga re lebelela bone bo ba hypertension ha re dira step survey ka 2014 no itlhela ile gore dipalo di supa gore 39% hela ya batswana ba na le yone hypertension mme gompieno e rile re dira re itlhela ile gore dipalo tse di oketsegile di ile ko go 40% ra gore ha re le lesome jana ba le 4 mo go rona ba na le bolwetse ba hypertension ke dipalo ya la tse di tshwenyang hela thata ga o itlhela ile gore 40% ya batho ba e leng gore ba mo setšhabeng ba na le bolwetse ba hypertension kana go ra gore yaanong ditlamorago tsa hypertension di tlo go simolola go itshupa thata mo setšhabeng sa rona e be re nna le mathata ha re lebelela dipalo tsone tsa step survey sa 2024 re itlhetse ile gore e tshabeletse thata bomme itlhela ile gore 40% ya bone ke bone ba e leng gore ba na le yone BP ha re compare le borre so dipalo tseo ke dipalo tse e leng gore di a tshwenya hela thata ha o itlhela ile gore re itlhela thata go bomme mme mo ha re lebelela di-age group ka po dingwaga tsa batho ke bone ba ba seng ba le bagolo hela jalo mme mo go tshwenyang ke gone gore le bone ba dingwaga tse di ka tlase ga bo go gore bo 35 go itlhela go bo 50 ha ne se re e bona thata teng le gone ho ya no re simolotse go e bona mo go supanyela gore tota khotsana re tshwantse gore re dire sengwe se se gateletseng re le ba le phata la botso go isa tuto go setšhabeng bolwetse jwa high blood pressure bo golela pele mo lefatsheng la rona seemo se ke se se tshwenyang fela thata motho fa a setse a amilwe ke bolwetse jwa madi a matona go kgona go diragala gore motsamao wa madi kgotsa blood pressure e se ka ya kgona go laolwa bolwetse jwa madi a matona fa bo sa kgona go laolesega bo ka tlisa ditlamorago dife gantsi ha o lebelela dikai tsa bone bolwetse bo a go tlhela ile gore kgotsa mmele o simolola o tlhakatlhakana hela o sa itse gore o tsega jang go tsewa ke sedidi seo sa kgoneng go se tlhalosa matlho a gago a simolola go tlhoka go bona sentle o ipotsela gore go iragala mo mmeleng wa gago ba bangwe ba tle ba bue gore ba utlwa ditsebe tsa bone di lela melodinyana ba bangwe ba upiwa ke ditlhogo tse e leng gore ga go di simolola go opa mo mosong ho ya be le dikai hela tsa go supa gore nyao ka tswa o simolola o tshwanetse go gore o tabagela kokelano nngwe go icheka gore a e seng gore o na le bolwetse ba high blood mme yaanong ha e setse bo gateletse bo le mo mmeleng wa gago
go na le ditlamorago mma kana anong ha ile gore o akanya pompo ile gore mo teng ga lethumbu metsi a betsa thata ka lethumbu le kgona gore le thubege anong ha o lebeletse ditshika tsa mmele ya rona ke ditshika go na le ditshika tse dinyenyane tse e leng gore di bitsa re ke di microvessels so tsone that microvascularity ya rona wa go itlhela ile gore ha gongwe ha pressure ile go godimo di a thubega ditshika tse di thubega mo bobokong re go bitsa re stroke go mo ke gone mo e leng gore motho e tle ba a nna le gone go swamhama jalo kapo a gotlhela a wela hatse a be e le gone gotlhe ka ene so ke tsone ditlamorago tse o kgonang go di iphitlhela motho a nna le tsone mo gongwe ya ama diphilo mmaitsho ha re lebelela gompieno dipalo tsa batho ba ba lwalang malwetse a diphilo mo lehatsheng la rona di a oketsega le tsone e ntse le ka mabaka a ona gore di high blood di simolotse go oketsega so malwetse a high blood re tshwanetse gore re ele tlhoko hela gore re simolola go tlhokomela setšhaba a iseng kwa tšetšele tla re tswelele le thulaganyo re utlwe ka tlhatlhobo ya bolwetse jwa madi a matona le gone gore ba ba setseng ba amegile ba ka fiwa dithuso dife kgakololo ha motho a kgatela ka ko bookelong ha o tsena re tlhola madi a matona go na le mo re reng di-vital sign o tshwanetse re tsaya bokete jwa gago weight e be re tsaya lone BP dilo tse di a re thusa gore kgone go lemoga gore motho o mo diphatseng tsa go ka nna le bolwetse jonoje mme kgakolo e re ba ha ke gone go nna ba tsa karolo ka go itlhatlhoba kgwedi le kgwedi le go tokahatsa ka ha ba jang ka teng go emisa bo metsoko go nwa bojalwa le go dirisa diritibatsi ka ke re simolole ke re bolwetse jwa madi a batona bo ka laolesega re ka bo kganela ebile re ka bo laola kganelo ya yone ke jone go ja sentle go itshidila go latlha go ga motsoko kgang e nngwe e botlhokwa ke gore tshwanetse gore re ele tlhoko ke gore ha o ntse o tla go check-a bolwetse ja madi a matona ga e re gala e re dipalo e le go godimo la ntlha a be ebile re go tsenya mo kalahing re tsa dikgato re ntse re go sala morago tse pedi tse tharo re ntse re bona gore madi a matona a tsamaya ga kae mme ha e le gore go hitile selekanyo gore go simolla mo dipilising ha e le gore tse dingwe tse tsa bo go ja sentle bo go itshidila dipaletso ha o simolla dipilisi ra lebelela dingwaga gore ba dingwaga tse ba kana mohuta ohe mme hela gantsi re simolla ka mohuta o ileng gore tota o ka rena lone ka nako se sotlhe mo hatseng la rona mme go na le ba ileng gore tota BP tsa bone di go godimo mme go bo go tlamega gore re ka tsenya mehuta e harologaneng ya dipilisi tsa high blood di na le di-class gore re tsenya o mohuta o e be re latela ka o mme hela gantsi tota re remella mo goreng motho a remele thata ka ha dijong go itshidila mmele le go hetola hela in general ka ha tshelang ka teng malwetse a sa tshalaneng a rotleidiwa ke ka fa re tshelang ka teng ka jalo malwetse a motlhofo go ka thibela go ka dirwa eng go thibela bolwetse jwa madi a matona a go tla mo go thibeleng bolwetse jwa madi a matona hela jaaka malwetse a mangwe a sa tshalanweng maitsho fetola maitsholo ke yone konokono ha go tla mo go thibeleng se ra akaretsa go simolola go itshidila mmele batswana re ba rotloetsa gore kana batho botlhaela ka kakaretso re rotloetsa setšhaba gore ba itshidile mmele go sa re le gore ba tshwanetse go ya go di-gyming hela tse di duelelwang go itshidila mmele re tsenya le gone go tsamaya ka dinao go palama baesekele go swima kana go nna o ntse o move mo lapeng o kuka dilong tse di mo lapeng e be re boa gape re nna re akaretsa gone go fokotsa tiriso ya bojalwa le go emisa motsoko le gone go ja dijo tse di itekanetseng ga re bua ka dijo tse di itekanetseng re bua ka dijo tse di nang le mafura kana letswai le lekanetseng re boa re akaretsa dijo tse di nang le moroko le dijo tse di nang le maungo le merogo go iphemela mo bolwetseng jo ke gone go ya ko kokelong kgapetsa
gore o go chekiwa gore a ga ona madi a matona. Mme gape re kopa batswana motswana oso gore a nne pelo telele ka gore ga o tsene hela bo pompa o bo tswa o tsamaya go na le gore go nne le puisano ga gare ga gago le mooki a tla a lebetse tsone ka gore re bolwetse jwa ga bona se se bo bakang. So re tshwanetse gore re nne le puisano go bona go itse gore a ga gona segotso le mmele o motona ra o lebela gore a ne ga ona mmele o motona, a ga o goge motsoko, a ga o no bojalwa, a ga o dirise diritibatsi, a ga o tse tsone mekento ya metsosa ya borre. Kgakolo e nngwe e be nna gone gore a rotlhe masika le ditsala re tshwaragane le go lwantsha mabaeng le o bolang a didimetsi. Malwetse a sa tshelwaneng a rotloediwa ke ka fa re tshelang ka teng, ka jalo thibelo ya malwetse a ke go fetola mekgwa ya matshelo a rona ka go ela tlhoko tse re di dirang, jaaka go ja dijo tse di itekanetseng di na le dikotla tsotlhe le gone go itshidila mmele. Tla jaanong re ithute mo go mongwe o tshelang le bolwetse jwa madi a matona gore a arogane le rona maitemogelo a gagwe ka bolwetse jo le gone gore o dira eng go bolaola. Ke tshwere ka bolwetse jwa hypertension ke na le 3 years ke le mo treatmenteng, mme se ke se itemogetseng ka bolwetse jona ke gore ya ka re tshela letsatsi le letsatsi dingwaga di change. Ha o setse o tlola 40 tota nna nka rotloetsa molemo gore a itlhatlhobele bolwetse jona because botshelo jwa bo change kana ra bo re tswa mo malatsing a youth re tsana mo adulthood. Nyamma nna ke tsilela ke siame ko sepatela, but ha go simologa e ne le gore ke ne ke gakololwa gore ke bo monitor ka dijo, mme ko morago e benga ka tlampola gore nyamme gore yaanong re simola re go tsenya mo treatmenteng. Ke ne ka tsena mo treatmenteng ya HTC. Botselo mnetlane bolwetse jona mma ke bolwetse hela ya ka tota it's a condition. Hanga ke ka re na mo go nna ke serela gore it's a condition, ga se bolwetse ke condition e kgonang go laolesegela e tshwana le boimana. Because ha re ka etsa re le batswana gore go mona kana re le batho gore go mona ke bolwetse o kgona go swa, because kana ha go te wa lwala o tla nna o ipotsa dipotso ka gore go lwala le ipotsa gore a ke tla hola, mme ha o le tswela gore it's a condition ke condition e leng gore ya laolesega. Ka laolesega ha o tsa medication le ha o change go ja ga gago diet go ka laolesega gape le ha o exercise. Nyamma nna ke ne ke ntse ke e checka hela ke ele after every 3 months, but ke ne ka change-elwa malatsi ha ke be ka change-elwa le medication ke sena go bona kotsi ya koloi ka January. Tota go bua nnete ya laolesega BP ya ka because ha ke se ke bone kotsi ya koloi e ne ntse ya laolesega, le ha ke bona kotsi ya koloi gore be ke ba bodinga ka di bona go di ka ntšhetšela medication mme ntse ya laolesega. Tota nka rotloetsa setšhaba gore a re itlhatlhobeleng bolwetse jona ka gore tota jone it's a silent killer. O kgona gore a bo fila gore wena o siame hela mme bontse bo le teng mo go wena. Ya ka ke utlwa ke re ne ke tsamaelela ke ya konga ke nna ke ikutlwa ke siame hela ke go sena di ka idipehela but be botla bo tshwaro. Ya nne ka rotloetsa batho gore a re itlhatlhobeng ka gore jone bo a bolaya mme o ka bonyatsa bone mme bo a bolaya. Gape le lifestyle tsa rona di changing go ja mejo e kana because kana re ja hela mo eleng gore ga gona tlhaloganyo, re ja hela re ja mesusumpelo le go exercise tsa nka rotloetsa setšhaba gore a re simoleng go itshidila mebele gore tle re kgone re bolaole. Seabe sa lekalana la NAPA ke sefe go lwantsha malwetse a sa tshelwaneng re akaretsa le jone jwa madi a matona? Seabe sa NAPA ke go rutuntsha setšhaba ka one malwetse a sa tshelanweng. Re dira jalo ka go bereka le one makalana a ikemetseng ka nosi a itsegeng ka di non-governmental organizations kana di civil society organizations. Re bereka le goromente le borra dikgwebo, mme re dira jalo ka go ba rotloetsa go isa ditlamelo ko batswaneng. Ditlamelo tse di akaretsa go ba ruta ka dilo tse ba ka di dirang go fema go ka tsena ke one malwetse a sa tshelanweng, mme se sa akaretsa gape le gone go dira ditlhatlhobo tse di itsagang di le di community basic screenings tsa one malwetse a sa tshelanweng. Mme re ba re dira jalo ka go ba rotloetsa le go rotloetsa setšhaba go ya ko dikokelong
ha go tlhokegang teng kana go ba isa ha go tlhokegang teng. Ha re bua ka high blood pressure, molaetsa wa me ko batswaneng ke gone hela gore a e re le ha o sena dikai dipe ka gore ke aga ke setse ke sa tswa go bua o gona go nna le jone bolwetsi bo mme bo sa supe dikai dipe, especially ha ile gone bo simollang. Ke rotloetsa batswana hela gore le ha o sena dikai dipe tsa bolwetsi bope o nne o ntse o etela ba kokelwana kgapetsa go netefatsa kana go ruragatsa gore mme ga ona jone bolwetsi bo. Lephata la botsogo le tswelela ka go taka mananeo go thibela le go laola bolwetsi jwa madi a matona. Maikaelelo magolo ke go isa ditlamelo tsa botsogo go setšhabeng mo go botlhe ba ba di tlhokang. Tla re utlwe ka mananeo a. Tota sa ntlha ke sone gore re isa molaetsa ko setšhabeng. Re setse re supile dipalopalo ka go dira tsone dipatlisiso. Re isa molaetsa gore re lehatshe la Botswana re amiwa ke malwetsi a, mme re ka simolola go itshireletsa jang re le setšhaba. Ko one molaetsa e leng gore re ba lephata la botsogo ra o isa ko setšhabeng. Sa bobedi ke go isa tsone ditlamelo go ruta ba botsogo badiredi ba botsogo gore ba thusa jang batho ba ba nang le malwetsi ba le go ba neela tsone ditlamelo tse di tshwanetseng, di-BP machine, sengwe le sengwe se ba se tlhokang gore ba kgone go testela batho malwetsi a. E be re thusa le gone ka go isa yone melemo maitshuko ko bathong. Ra itse gore ntse re sokola thata ka go isa melemo ko setšhabeng ko ditleliniking tsa rona, mme seemo se ntse sa tokagala. Re tlile go tswelela pele go nna botokagela thata, mme go ya pele yaanong mo re go dirang ke gone mo go bitswang bo di-treatment guidelines ya le gore ha o tsena ko tleliniking e ko tenyana teng kapo o tsena ko sepateleng se se tona e be o itlhela e le gore nnyaa go na le melao ka mokgwa e leng gore badiredi ba puso ba tshwanetse gore ba go fe dithuso ka teng. Ke tsone dilo tse e leng gore re tshwanetse gore re di ise ko setšhabeng maitshore le ba lephata la botsogo. Molaetsa o motona ke gone gore ha re dira dipalopalo tsa dintsho mo Botswana re bona gore 58.8% mo goreng go gore hela ha re le lesome jana ba le barataro mo go rona ba ba tlhokagetseng ba go itlhela e le gore lesolo le bakilwe ke one malwetse a sa tshelaneng. Ke dipalo tse di tshwenyang hela thata mo go supang gore molaetsa o tshwanetse gore ko setšhabeng, mme re lemogile gore malwetse a ka hengwa hela ka go itlhokomela. Ha o simolola hela e le gore wa itshidila mmele jalo o tlogela motsoko ha o le motho o ga motsoko ba ba nwang dinnotagi hukotsa go nwa dinnotagi ke tsone dio tse e leng gore re tshwanetse gore di lebeletse o thata. Dijo re tshwanetse gore re je dijo hela tse di tlhatlhobilweng ke ngaka, re sa re gore tsatsi le letsatsi ha o tsa plate o e hanga keng. Molaetsa ke gone gore e be le dijo tse di itekanetseng. So ha re ka simolola hela ka tsone dio tse nnetse re tlile go ya ko pele hela thata, mme anong se sengwe se se latelang ke gore tsana ha go ba botsogo gangwe le gape ba go checke di-BP ba go checke gore a ga ona dikai dipe tsa malwetsi a, gore ha ile gore o ka tshokana o tlhagetswe ke phoso o sa itse e be o simolola go bona yone thuso go ise go nne late.